kwangu Diego dia ya imanu Odua mimi ni dia ya Ayaya da Wabaya kila ubaya madia sino ya dia ya imano da Heti asuna yengwa ya dia ya imano nyamia Ebatu jwe ya dia Ebatu jwe ya dia Obia ya dia ya munyina Osa ya Yesu Osa ya Yesu Yes, I know that. Yeah, I am my yandos. I am my yandos. Yes, I know that. I am my yandos. I am my yandos. Yeah, I know that. Where do you are? Where do you are? Yes, I know that. I know that. Yes, I know that. I know that. When you are young, yes, when you are young, yes, when you may, 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 when
Pacho tinka boy Pacho mo amode ka ba ya mo de ewo kwa no na ya ne do be a boys ni bi ha dwen nti ubi e be cho be a utu a wo de be fa de ba be wura ha is all the ka ba na ewo kwa no ho a ade a ha dwen se ubi a pampa ba pon na do time a wo ko na o de report bi a enye ye dey ebresa na say dia be ni nyina ka no say tie no eti ateche and say bonsu mfu adwuma na aba na bibia e come nti o de ka ba na wo ekwa no ho a chiama animu asisi ajontofo aseda ne ayeyi enyum sabre yegusu de nyame ase moya de asana na yegusu sane ensamwe eti ajontofo adwuma e bayi yesa gusu a yesa of ma me yenkoi Ekras la radio. Amame mwadi ina sene de. Oceani de kukuro. Radio. Ekras radio. Mwadi ina sene de kukuro. Ode yikura wa woni bitu duku de ayo ne de waboka mami wanki wawiem obi nim de nyame ayama ade waba wa wedie woni ntintini wonim de nyame ayama no peta hanki ne saa hwe obi da wan solo te ase a o ga se yeje yeyi nyame ayafo akoma di dwum nati ka se amen amen mikira je radio